Dobri ljudi, poštovani narode voljene Srbije. Privremena Skupština naroda dostojnog Srbije se više od 4 godine trudi da narodu otvori oči i uši, pa smo i ovoga puta nekoliko dana pre zakazanog protesta 10. avgusta 2024. godine izašli ispred Terazijske česme sa istim ciljem. Sve vreme smo ukazivali na izdaju i prevaru naroda od strane organizatora po istom modelu kao Srbija protiv nasilja, nakon tragedije u školi Ribnikar i mnogih drugih pre i posle tog događaja. Nadali smo se da će narod prepoznati manipulaciju i neće dozvoliti da ga ponižavaju besomučnim šetnjama. Nažalost, brzo nakon poziva za šetnju, svi su se razišli i sinoć smo dogovorili, ako im do sada nismo ukazali da je sve u laži, prevari i izdaji, onda nema više svrhe da ostanemo dalje na tom mestu. Privremena Skupština naroda dostojnog Srbije i dalje ostaje jedino rešenje, jer je uvek uz narod i o čemu govore sve odluke donete na dobrobit svakog pojedinca. Samo ujedinjen narod u istini, miru i ljubavi ima snagu da donese slobodu sebi i svojim pokolenjima.